Sibingelele egameni lenkosi. Makwandiswa yina nonke umusa nokuthula. Enkosi yethu. Amen. Nami ngingumfakazi bazalwane ukuthi ke ilanga izwi lenkosi lashunyezwa yimi. Lashunyezwa manje ngizwa lashunyezwa kwaNkosi. Ngelinye ilanga ithathela kuJohn chapter 1 verse 29 athi bheka nani ululu lwaNkulunkulu elisusa zonke izono. Ilandele kuzobe lokuphila okunaphakade. Nkosi yomuntu. Kuya lapho ngathanda bazalwane ukuyilandela inkosi uJesu ukuphila okunaphakade. Haleluya. Ngiyabonga futhi nethuba engitholayo bazalwane kuma phambi bandla kaNkulunkulu. Haleluya. Sithengela lona ngegazi lakhe bazalwane. Ngenxa yesikhathi bazalwane kukhona nje official bese ngiza bazalwane endabeni yokuba ingcwele. Amen bazalwane. Engithanda ukumemezela official bazalwane ukuthi uJesu uye wa-attenda amaphasika mhlambe kungaba 33 years eloke attend amaphasika unyaka nonyaka kodwa iBhayibheli lisivezela kuLuka uma sekana 12 years ehlala nababhali nabafarisi eveza ukuhlakanipha lithi iBhayibheli from there wahlonipha abazali bakhe unyaka nonyaka ayethempeleni until at the age of 30 years nakafika ku-30 years iBhayibheli liyamveza attended the first iphasika noma the first Passover after ibaptism yakhe uma ezofika before insuku lezi eziyela noma ezilandulela iphasika ufika ethempeleni bayathengisa abantu bathengisa amajuba bakwenza konke okwenzayo uyadiliza amatafula ubagijimisa ngenkalvasi uthi kubo nina niphendule indlu kababa umhume wamaphansi. Hallelujah. Uzothi anaza ngifundanga yini embhalweni ukuthi welendlu yoba indlu yani yokukhuleka. Kodwa isihloko salapho sithi ukuhlanzwa kwethempeli uzokuveza indaba yokuthi ningalibhidliza leli thempeli mina ngiyakolivusa ngensuku ezintathu. Lithi iBhayibheli ukhuluma ngomzimba wakhe bazalwane. Okusho ukuthi uJesu the first Passover ayihambile uyi-attenda after ukugcwaliswa ngomoya oyingcwele noma after ukubhabhadiswa wamemezela bazalwane ukuhlanzwa kwethempeli. Amen. Wamemezela ukuthi sekuzoba ne-reformation ezoyenzeka kuzodilika lekadala ithempeli kuza kuyenze njani kwakhiwe lisha. uJesu mawumbheka vele wadilizile amabandla wabantu ngoba bewakhona kwaIsrayeli bekhona abalandeli abafarisi bekhona abalandeli abasadusi bekhona amaHellenist kodwa wadiliza wonke lo bantu wathi phezu kwaleli dwala yakulapha elamimani. So ngisho ukuthi bazalwane labo iphuze encane kulake lifika uliveza ukuthi uma uJesu efika bazalwane kukhona into azidilizayo bazalwane ngoba efuna uqala ini into entsha. Iphasika lesibili bazalwane uyavela uziveza ayisinkwa sokuphila. Uthi ngibona ingasebenzeli isinkwa esiphelayo kodwa mina ngiyisinkwa esenhlizweni odla inyama yami aphuze igazi lami lokuphila okunaphakade. Iphasika lesibili leli bazalwane emathela lithi before akhuluma kuzwela lo babiza ukukhuluma ngokuhlupheka kwabo kodwa yabatshela ukuthi this time leli phasika siyakulo lihlukile ngoba indoda yomuntu yokukhashelwa iswe kubabhali nabakhulu bayinqume bayisuse ezweni ife kepha ngosuku lesithathu besiyavuka. Haleluya. Indaba zakhe ziqala ngobuhlungu kodwa zikepha. Amen. Haleluya bazalwane. So ngifuna ukumemezela bazalwane ukuthi yebo bazalwane nawo umntwana kaNkulunkulu ulandela uJesu Kristu yebo iqhubeko zizoba khona yebo ukuhletshwa kuzoba khona kukhona abantu abazocabanga ngawe isitha ezulu emkhathini siyacabanga ngawe ukuthi singachitha kanjani kusiyomusa kodwa ufuna ukuveza ukuthi njengoJesu empilweni yakhe azange ugcine isinqumo sabafarisi ukuthi bambethele esiphambanweni kodwa kwagcina lo kaNkulunkulu ngoba kepha wamvusa ngosuku lesithathu. Amen. So noma ngabe isiphi isimo mntaka baba ngisho ukuthi uzovuka uNkulunkulu uzokuphakamisa. Haleluya bangcwele. Indaba yakho ngeke imuntwe ngabantu. Isinqumo sabantu empilweni ngeke sithathe isigcino. Kodwa sikaNkulunkulu isinqumo esothatha isigcino. Haleluya bazalwane. Malibonke igama lenkosi. So yilo engifuna ukuveza bazalwane ukuthi hamba nalamandla bazalwane nalokukholwa ukuthi uyazi empilweni yami akukugcina muntu. Amen. Ngoba ngingumntwana kaNkulunkulu. Kepha yakugcina uNkulunkulu.
yebo bangahlela izinto abazila noma omubi bazalwane ngifuna ukuthi yabona singabhekani abantu nokubuza ukuthi abantu uyabona yizitha no angifuni lithi iBhayibheli asinokuqonda bazalwane ukuthi isitha sethu bani Amen. isitha sethu uSathane Hallelujah. ngoba lithi uSathane wangena kuJudas Iscariot haleluya bangcwele malonke amalenkosi so bazalwane bengifuna ukubemezela lokho nje kube fishane bazalwane ukuthi empilweni yakho noma ngabe ubhekana nani noma ngabe kwenzakalani kodwa akukudina abantu kodwa uNkulunkulu Amen. haleluya bangcwele ngoba uNkulunkulu wavusa uJesu kwabafileyo unamandla ukuvusa nawo lesi simo omebusi Hallelujah. malonke amalenkosi manje bazalwane kukhulunywa ukuthi ukuhamba okuyingcwele amen haleluya bazalwane mina ngifuna ukuveza nje ukuthi yini ubungcwele ngoba singakhuluma ngakho ubungcwele kodwa yini ubungcwele uthi uNkulunkulu nawufunda Leviticus chapter 19 bani ingcwele njengoba nami ngiyingcwele singaba ingcwele kanjani njengoNkulunkulu uNkulunkulu ewumoya thina siyinyama kodwa uNkulunkulu uyayala ukuthi sibe ingcwele njengoba naye yenze njani ingcwele manje iBhayibheli uma lichaza bazalwane iholiness noma ubungcwele ithi kusho ukuthi lapha kuye uNkulunkulu akukho ukungcola akukho kungalungi yena yedwa uhlukile kunokunye yingakho isibekhozi malithi sibe ingcwele which means we must be set apart okusho ukuthi akumelanga sifane nani nokunye nje umzalwane noma iselavezile kwasezweni haleluya bangcwele kodwa sibonga uNkulunkulu bazalwane Leviticus chapter 19 imithetho yokuba ingcwele uNkulunkulu uyakuchaza ngobungcwele bazalwane haleluya mafuna Leviticus chapter 19 uthi uJehova wakhuluma kuMose wathi yebo noma isho kuyo yonke inhlangano yabantwana bakaIsrayeli uthi kuyo niyakuba ingcwele ngokuba mina Jehova uNkulunkulu wenu ngiyingcwele sikachaza ke manje uNkulunkulu uthi lo ngcwele akhuluma ngabo ukuthi 3 yilo naloyo makahloniphe uyise unina noyise nigcina amasabatha ami nginguJehova uNkulunkulu wenu ukuqala uNkulunkulu akhuluma ngeholiness ukhuluma ngokuhlonipha abazali Amen. haleluya bangcwele Hallelujah. uhlonipha umzali wakho ukuba ingcwele lo uNkulunkulu Amen. malonke amalenkosi ungakwenza konke bazalwane yingakho ke lo muntu uthi yazisa uyihlo nonyoko ukuze insuku zakho ubungcwele lobo Yeah. awukwazi ukukhuluma ngobungcwele ungaqala ngokuhlonipha uyise nonina malonke amalenkosi Hallelujah. uthi nakaqhubeka uNkulunkulu nawufunda uverse 7 uzofunda nje nawufika ekhaya uLeviticus chapter 19 uma uthanda ukwazi ukuthi uNkulunkulu uchaza kanjani ukuba ingcwele ebantwini uthi 11 ningebi ningakhohlisani ningaqambelani amanga ubungcwele lokhu bazalwane Hallelujah. indlela okhuluma ngayo ngomunye umuntu ingakho izakha 6 zithi uNkulunkulu kunezinto azizondayo zithi bese ukufakaza amanga ngabazalwane noma ukubamba ukuxabana phakathi kwabazalwane haleluya bazalwane so yingakho before bazalwane uzokhuluma ngomuntu ungathathi into abantu abayishoyo ngomuntu wena ungenafakazi bayo yebo ngoba lithi leNkosi kwenze njani ningakhohlisani ningaqambelani amanga ungamqambela umzalwane ukuthi uthe angashoko njalo ungamqambela umakhelwane ukuthi uthe angashoko amen kuba ingcwele ke lokho bazalwane haleluya verse 17 lithi ungazondi umfowenu enhlizweni yakho ungamkhuza nokumkhuza umakhelwane wakho kepha ungabi nasono ngaye haleluya ungamzondi umakhelwane wakho ngumfowenu enhlizweni yakho amen yebo ungamkhuza yena ukumkhuza kodwa ungabi nani nasono yingakho izilokho zizothi nina abakholwayo uma umuntu eduka mbuyisele ngomoya onjani okumnene bazalwane entini ithi ungaphindisi ungabi namagqubu nabantwana babantu kepha wothanda umakhelwane wakho njengawo lokhu uzithanda wena uJehova haleluya haleluya bangcwele amen akusho kuthiwa sabe ngobungcwele kusho ukuthi izinto lezi kumele senze njani sizenze ukuze sokwazi ukuba njani ingcwele ubungcwele bazana kusho ukuthi ngifaka impahla ezimhlophe
ngingayeswashwe 20,000 times kodwa ngingabi ngcwele. Ngingahlala ngayidla ingulube kodwa ngingabi ngcwele. Hallelujah bangcwele. Mawuqhubeka ke njengoba ngisho uzawufunda 32 noma 31. Ningaphendukeli kwabanamadlozi nakubathakathi. Ningabafuni ukuba ningcoliswe yibo nginguJehova uNkulunkulu wenu. Ungcwele bazalwane. Umntana kaNkulunkulu hambelani noma akayi koconsulta ebantwini abanamadlozi. Ngoba uNkulunkulu uyazingcolisa ngoba wena uyingcwele. Amen. Hallelujah. Akusini bazalwane. Leviticus chapter 19 bazalwane. Okay. So inkinga yethu la ukuthi masikhuluma ngamadlozi abantu baqala sikhuluma ngabantu bakini. Asikhulumi ngokhokho bakho bazalwane. Sikhuluma ngedlozi. Amen bazalwane. Hallelujah. Ya bafuna ukuthi sikwazi ngedlozi ngelinye ilanga bazalwane. 32 nabo ungcwele futhi. Wasukuma phambi kwempunga. Uhloniphe ubuso bomuntu omdala umesaba uNkulunkulu wakho uJehova. Nkosi yomusa. Ubungcwele lo bazalwane. Amen. Umuntu omdala nakuwe uNkulunkulu uthi ngihloniphe. Uthi noma aswele indawo uhleli phansi usukumele ahlale noma kusetraining noma kusetenze ukhiphile imali yebo full price ethikithi kodwa izothi hlonipha ubuso bomuntu omdala. Amen. Kuthi akuzali bazalwane kodwa kumele uhloniphe njengoyise lo ngoba kusho bani uNkulunkulu. So bazalwane ubungcwele ngifuna ukuveza la bazalwane. Ngisho senizwile okuningi bazalwane. Kodwa ukuhloniphana bazalwane ubungcwele. Hallelujah. Amen bathi. Amen. Ukuhloniphana bazalwane ubungcwele. So kusho ukuthi masihloniphana senza ini? Ubungcwele. Singabantwana bayingcwele bazalwane. Indlela esikhuluma ngayo, indlela esifakaza ngayo ngabanye abantu bazalwane. Iveza ukuthi singcwele noma sikholwe. Hallelujah. Before sokuba ukuthi sishumayela kakhulu sijuluke sikhulume ngezilimi bazalwane. Kodwa uNkulunkulu usichazele ukuthi ubungcwele into enjani. Malonga male Nkosi. Amen. Ngiyabonga